Poštovani gledalci, u Skupštini Bosne i Hercegovine je naša televizijska ekipa koja se uživo javlja. Reporter Rasim Bočak, da vidimo šta se sada tamo dešava. Ovdje je Alma Suljević, sarajevska vajarka, koja je bila neposredno na mostu kod Vrbanje i vidjela šta se tamo dešavalo. Alma? Ja bih samo volila da kamera snimi moju krvavu ruku. Ova ruka je do juče, do danas vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula. Mi smo stajali na mostu, govorili smo im ono što misli svaki čovjek u ovoj sali. Ubice, izađite ubice. I mislili smo da će u tom trenutku, u tom dramatičnom trenutku priključiti nam se dio naroda koji nije mogao da vidi o čemu se radi. U međuvremenu oni su snabdjeveni sa municijom i rafalnom paljbom su po nama pucali kao da mi nismo ljudi, kao da mi ne mislimo, kao da mi nismo živa bića. Prolazi jedno auto koje je razbijene šofer šajbne, izgleda i tu ranjen čovjek. Evo, čujem od svog kolege snimatelja da je ranjen jedan čovjek još u nogu. Ispred nas otišla je kola hitne pomoći. Izgleda da još ima ranjenih. Evo, narod izgleda kreće prema Grbavici 1. Poslije zadržavanja u ulici Bratstvo Jedinstvo. Ulica Bratstvo Jedinstvo. Reću nek ide do skretanja skroz. Vidite ovu ženu, ovu gospođu koju nose, koja je ranjena i mnogo ih je ranjeno. Na mostu, na Vrbanja mostu, odakle kreće omladinsko šetalište. Simbol ljubavi u ovome gradu. Postoji strah, postoji gnev među ovim ljudima, sasvim opravdan, za njihove živote, za živote njihovih najbližih, da se ovo ne pretvori u svoju suprotnost, da stihija ne zavlada ovim. Ima li još ko u ovoj republici da izađe pred narod svjetlo obraza i da mu kaže nešto? Građani Sarajeva, građani Bosne i Hercegovine, izađimo na ulice i rukama zaustavimo ovo što nas u noći može dočekati i da se više nikad ne probudimo. Dokažimo da nemanima trebamo stati u kraj i da izađemo onako kako smo izlazili kada smo pobjeđivali i kada ćemo uvijek pobjediti. Oni svi koji su za jedinstvo, oni svi koji ovoga trenutka se plaše, vjerujte mi, strah će prestati onoga trenutka kad izađemo, jer očito da smo prepušteni sami sebi. Ne dozvolimo da nam ovo Sarajevo neko naruši i sruši. Suprotstavimo se i dokažimo da se moramo vratiti zelenim čojama i da se dogovaramo onako kako smo se uvijek dogovarali. Dođite pred Skupštinu, ne bojte se svi na ulicu, cijelo Sarajevo. Krenite, rudari iz Breze, iz Zenice, krenite gladni. Ne damo Bose! Partizani živjeli! Ne damo! Ne damo Bosnu! 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 Živio Tito! Živjet ćemo zajedno! Šta je ovaj narod ne brani više ni Jugoslaviju. Ovaj narod brani vlastiti život, građanski život, civilni život, svoju slobodu na život i život svoje djece. I politike nisu važne, samo život svakog od ovih ljudi, od svih ljudi tamo, po brdima, čak i od onih ljudi koji pucaju, čak i od njih. Vjerojatno se čuo što se dešava danas u Sarajevu, što je bilo u Sarajevu, imalo odjeka u Parizu, naravno interesuje nas i tvoji lični
ljudski stav prema ovome što se dešava u tvom gradu? Pa ja sam naravno uzbuđen kao i svi koji su na bilo koji način vezani za to što se tamo dešava. Međutim, ako se osvrnemo unazad, ako pogledamo šta je zapravo sve prethodilo ovome što je taj unesrećeni svijet doživio danas, juče i prekjuče već praktično nekoliko nedelja, onda možemo vrlo lako shvatiti da je zapravo u pitanju izbor naroda. Narod je izabrao svoju vlastitu nesreću. Kako bi taj narod mogao da se te nesreće oslobodi, to je po mom mišljenju suprotno od onoga kako taj narod pokušava to da učini danas. Mlatarati se okolo i vikati mir bez osnove je samoubilački. Taj narod mora organizovano da sruši vlast koja tamo zapravo predstavlja sva tri naroda i da ono što smo mi pokušavali, naravno ja ne govorim kao neko koji želi da se bavi politikom, nego kao građanin, ono što smo mi pokušavali da uspostavimo, to je bila civilna vlast koja nije duboko zaronjena niti u jednu religiju, nego se je pokušala da bude zasnovana na građanskom životu, da pokuša da je uspostavi. Drugčije, to će biti krvoproliće koje neće imati kraja. Drugo, ako bih mogao da apelujem na nekoga, ako moja važi, a ne vjerujem da ičija više važi, uopšte sumnjam da lični istup može išta da pomogne, ja mislim da ključnu ulogu u svemu tome mora da odigra armija.